Time tu dekat rumah memang ada aku dengan kakak aku. Time tu yelah weekend kan, kita bangun lambat kan. And then bila kita bangun tu, kita tak tahu apa-apa. Siapa ada kat rumah. Nak jadikan cerita, ya bangun nak pergi toilet lah, tapi happen to be toilet tu ada orang occupied lah. Okay fine. Then turun lah bawah, nak pergi toilet bawah. Dan turun-turun dekat ruang tamu, nampak kakak tengah tengok TV sambil breakfast makan. Okay, lepak turun bawah makan. Then dah pergi toilet, lepak tergerak hati tanya sebab rumah tadi tu macam sunyi tau. Ya pun turun borak dengan kakak, dan tergerak hati tanya, siapa ada dekat kenapa? Tak seram lagi. Okay, nak jadikan cerita, tanya kakak cakap, okay, actually kat rumah ni kita dua je. Macam mana awak menyusahkan yang toilet tu dah occupied? Sebab pintu tertutup lah. Usually pintu tu tak tertutup pun. Okay, selalunya tak tertutup lah. dia macam renggang sikit lah. Ni macam rapat. Ni kita nampak ada lampu, ada buka lampu, lepas tu pintu tutup rapat, kita tolak tak boleh buka. Okay fine kan. So macam pelik lah, tapi bukan ada abang kat atas. Time tu lah benda seram tak best lah jadi. Bila ia start tegur je benda tu, kita orang dengar bunyi flash kat atas. Bila ia dah tanya tu, kakak bagi tahu tak ada orang kat rumah, kita orang dua je. Dan time tu juga kita dengar bunyi flash. Bunyi flash kan kuat, bunyi pipe air lalu semua kan. Kita orang pandang each other, lepak kat ruang tamu sampai family kita orang balik. Terus tak raya. And paling tak best je, sebab kita rasa maybe abang kita orang tak ikut, dah ada kat atas kot. Maybe dia just diam, tak nak bergaul ke apa kan. Tak, abang ada ke tak sebenarnya? Yang best dia, time kita orang tunggu kat bawah tu, kita orang just takut lah. Tapi macam time tu macam positif lah. Maybe abang lah kot. Time tu lebih kurang macam Feel of unknown lagi lah. Fasa-fasa feel of unknown. Anggaplah just takut just takut macam tu je. And time balik tu, abang ada sekali dalam kereta. Dia baru masuk rumah. So dari situ kita macam, relax lah.